foi e te Faau'uina mea uma. Anganga pai ai. Afioga. Se e te rua mai matou. Ina ia mawhai ai o na matou maua. Ia nganga o nei por kalami. Mangalo lau whana. Mangalo Samoa i te tauai malile maupo. Whamaluluina o rātou pinakau. Ina ia mawai e rātou. Lea nganga e tasi malifine e mūo lau. Manuia nei por kalami. Samoa atua. Maso se tafa o nei lau. Lea nganga o roto mawala. Atua e atua. Para se whakapere awa oi e suteri. Amen. Amen. I maunga o Manu'atele. Awa o fata pasina le Afiafi. Ua ura. Ai longo I tino matangi le rei. Ua mamanu ai le Asoau. Le paia o tupu. Paia o usunga. Paia o papa. Whaataloloia ia te o tau. Tūmua mapule. Tulou, tulou, tulou na lawa. Le paia le whaleanga furu. I ona whale lima. Pui pui tama matua. Paia le la au na mutas. Whaatui ma UCLA. Ta'aloloia I toto. Tulou, tulou, tulou na lawa lau Faafofoga'aga Samoa. Tātou pa'anga o le radios Samoa. Si fonga tai au fō. Ia, patalo fatu, malo le soifua, alo le langi mama, malo le pali, malo le fita I tuma. I whaiva matiu te le nena vaso. Tero fofuanga mfamuimuenga o la wasinga, I soa se tuli manu nena langi. Ai mai se foi whalanga mai a Samoa, e ale e kalesia mesu sisi, le kalesia, niso e kalesia lo fiangai ma fonutanga nei vaiaso. Ia au manumea umareanga lelei o Leatuivaoalii. Ia utu pupuina, na ia whapena, na whataunungu ai le Manuia, whaiu le Manuia. Ai fo I ale li inga, whaftai, ne fo I stete o matou au mawai. Maua pēr le rangi mamama le soifua lelei,
e mātou uma maua le fiafia e ui foi na vivela. Ia alo maua pia i mātou le file mu mai le tātou ali whaola. Ia e whatalo whātu foi e o lo mawhatia i ai o suru whainga. Ia angalele ta ma ne ia maua pia i tātou e tauru na fina ngalo whafoi le laulei. Ia e sitai me foi ma le file mu ma le fiafia. Ina ua whaamaloloina le tātou ali whaola. Manatua e foi tātou ainga o e mau mai lata tamai. Ia whaamanuia atu i tātou e le nei Afiafi. Wa foi fofuanga o whaamuenga o lavasinga o whianga iai. Le ia seisi tātou te sulu whai iai. Nā tātou ali whaora lawa Iesu Keriso. O ia lava tātou te manuai. Ia, angale rei le atua le nei Afiafi mana porokalame whaatulu maina. Ia amata le Manuia, ia Faau'uina le Manuia. Ai fo ia le inga i le atua. Ia o lea lea, tō whaafonga mai se pesi o lea tata atu. Ia ona, tō e sui atu ai fo ia le pokalami. Ia, sinai. Pelelea o Manu'atele wa mamanu o le fua a me leke. Au wanga i whanua ma le Samoa. Tasi le loto manua ato. Ua o le fuai o ulunga ma le malo o le atua. Tautua i le malo le sao lotonga. La penina lea ia uluona. Tuku mai a leanga ngā whaamanu a moni o le tipa lea o le oli oli. Tiu i lou i moa ma le whaamoe moe. Le Manu'atele na upele oe. Ua o le fuai o ulunga ma le malo o le atua. Tautua i le malo le sao lotonga. Lau penina lea ia uluona. Ua o le fuai o ulunga ma le malo o le atua. Tautua i le malo le sao lotonga. Lau penina lea ia uluona. Ia, so e whaatalofa atu poile nei au ofisa, e tatu mamalu, malpai o ole atu nulo mai mua mai, me se poi whaatalofa atu e matou pule, le Afioga sua, tui le epa sua, me se poi san Faapitoa, beautiful woman, beautiful lady, she's right here with us, o soli sua, ia Manu'atele ale atua ia te olua, pule, o wai a le ai o lua, ia le ai sato li tio, a le taimi nei. Lato Faafofoga'aga mai loa, o le a momoali atu, le mato alo whaanga, ia te o tau umalava na whana nau mai le aso, o le nei aso o UCLA, aso se pulu male lua, right? Se pulu male lua, lua se pulu tolu. Ia po whea lawa le mea na e te ala mai ai. A o neilo wasa whanau, o se aso Manuia, o se aso napa ia, na iai a ngelu, na moli mauina a ngelu, le Faau'uina o oe lea mai sioti nā. O lea la e Faapitoa lawa le aso nei na e whanau ai. We like to say happy birthday to all you people, brothers and sisters, children, grandpa and grandma, whoever had a birthday was born today, July 13, July 12, July 12, 2023. We like to say happy birthday, and may God bless you all with
with sweetness of your cake and ice cream. Let's all enjoy now. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Praise the Lord. It's your birthday. Sao sato pese famon mole pule. You people, you're so blessed. It's your blessed day. Ole termine, dedicated to the special song there. Ose woya te ao. O le nei tina o te wa ina mato e kalesia. Te tina malue, te tina Afiafi, ba maoni. Ai o tina single for your year. Happy birthday, le panona boa. May the Lord bless your life. May the Lord bless you with energy and all the wealth that you have in building up His church. Manu'atele se wo pele te au. E lo wasa pa na we only ngalo ya sa me so ke asu to limi. Okay, this is for you, sister. Le panona boa. La ta futana.
ia ave ia nei taimi mo ia suai foi alo fanga ia mo le sunga foi le ia wao ia po se o fa pele ole tamai ia se ruka tiri ai a tulau ia o ia fo ia le mau tanga ngasi ia fa stai le lo fo le tu ia lo fa so Manuia ia tarsia ia na lani fa tafa ia tau finangalo le tua se taiao fo i ma le fia ia vi ia ai le li fa Manuia tua ia o le tama ia o lo faanga mo oi ai mai se foi o na yo anti o New Zealand o Amerika Samoa ia mas na yo tuangane taiao lo isikako ma le fanau ia mai se foi o tuangane o mau usia osi ia sa lo fa tio pisa ia mo le piano faanga mo oi ma na yo ma usolo no fo mai Samoa ia Malo nga lue fa stai me le umo to faia ia mana tua pea o to tausanga ia so mai le ngalo ia la tatu le pese ia e o lo fa tuai mo o to ia mai se foi le tamai ia tu
toi whatalo whatpoile nei teimi on teimi nei o lato Faafofoga'aga tuloa I se tato tala fou I le mai tato motu mai Samoa mai le Afioga po sunga lea le lua right yeah whaptai lau le lua Fatala fatale Fofogaina o le tae fou mai Samoa mana tamua. O toi tansanga mai fo I le mtanga o leo fale pui ma toi fo te inga sosoani le tunu. I le tausa ai o stasio tamai tai talau. Uni Maria Masoe se fuluona tausanga ma le fio anga le pea. O so ai lava faa uloan tanga nga neiba yaso. Mo tamai tai talau le loa e tai. O uni Maria Masoe se fuluona tausanga o le pea o tai muli na ai. Lea tamai tai lona ainga o le strofia sono I ulai o tolu. O whaamole mole mai ai mtanga nga I stasina te sila fien whaatalaga. Po se no whaanga o iai le nei talavo. Whaaso tai ofisa o leo la tane. I le lua. Ini se talo no I nei aso talo whaalago o le website a le tumalo pala li numero tasi savai. Ala tumai tai minstau tupe muli pola analosa ale molio o petai. O mole mawina le tumatila mai na fo yati nae o le miliona tala I tumalo. Le tumalo mo mole wala tu whaanga se baenga o le miliona o atina e tumalo se website. O so te inga whaona po nei le tumalo pala utasi e awhia I tanga si utu sa la ilua sa tu ya tua foi lunga foi lalo. O le upena te whailangi e whai e whatau inga whate konolosi o le e-market o fua o whatoanga me sina mai singa o inga le tumalo e le ngata I sa mone e whapena foi mo e alala e tunu mamao. O se e o nanga soani te mau ainga nu o mafio anga o le tumalo mai tau ai foi le tumalo le songa I le whaongai me tia whaona po nei whaongai awala whaate konolosi. O le pena te whailangi le tumalo le atina e pai whaamua lua se fulo te ialo atina e apulau li numero tasi. Ma le lua ono. Ana atina e me to tia fau. I le whaongai na sota inga ma whaamtalanga whaate konolosi. E peo na sa nuolo na whaipule te mai ta minsta. Whaala loa mai fo ili whaita wai. I whaasinamanga matala tu o le tumalo I lungo le website. Ia si tia tulanga tau pui ngor sao le mu whaaloto I whale o whainga malo I nei le si tu taua na tanga I sui o malo Amelika po le US Department of State's Bureau of International Narcotic and Law Enforcement Affairs le INL po sui ia mai baenga o whamalo si tula fono malo te lo Amelika e ngafa mangaru nga whaalabao malo imta uputau whala o whaasaina. A o iei nei masina te nei na au langa sa whelo ia tu tai si ni o Samoa. O ngā whafoi man whaamalo si o tula whono e Afiai. Le ministau tanga rungo leo whalpui o le komsina o leo, le loe sili, le sui ofisa sili o whaamsinonga, o le ofisa sili o ofisa tuta mala whonga, o le ofisa so ta inga tau soli na tula whono le Pasifika, ma sui o ofisa o ampasa o Amelika ia pia. Le ngata o le sosoni mai paenga lea Amerika le pui o sao le mua Samoa. Ai o leuna ia o whaime tonu e ala to mai whaatinoi ngā runga whaaleo I tua oi whaalabao malo ai o whaamsinonga. Whaatasiai, ma le tuiti o soli ngā tula whono whaalabao malo e au fiai. E whao ngā wha soli tula whono tangata o soli tula whono I lungo so ta inga tele wawame. Soli tula whono I lungo le sami o whala au whaasa tapena ina o leo mo misiono o file mua malo o whaatasi. Ma leuna ia o whaamsinonga I si tia lona tulanga whaalabao malo. Whaamausa lima sawa le mule vā mātunu o tātou tulangi. Mafsosani le painga mamau a Samoa o atu luafe whase fulu. Ma le whiangainga o puipuinga o sawa le mule tātou tulangi. O le puipuinga lava tau sawa le mua Samoa leo lo apa maiai malo Amelika. Pe fōru mo le mawina I lana au malanga o tāua ilunga. O ngā masani e lava le au kapia le manu Samoa a le ngasi e bat iei whaamanianga le tunu. Mona Faau'uina e maiso le Afioga ia o Malo le Afioga tuimle li whano a le toa salo ki le lua. E pei foi ona whaatino I mai aso nei. Whaatai e tua ua maole nei la le tātou te sila whaiai. A le tumātu mo le whaatino ina o lo tō Manu'atele. Whaamaro tā pena ua whaatai whai o whaiva. Te le tonu le whai mawhie la o tō pito la au. Ua o whaatotuanga o le atunu o le nā o e o tō au.
O le avea o tō ma le fua o le Malo ma le tunu o Samoa. Whalanga maia ale larulang. E avea i nea mano maurunga ma le matangofie. E mole atuai o maua ma le matuainga mo ngā rofa. Whamanuianga mo lo tō alwhaiva. E tani tonu le manatu. O le whikipi ai o tō o tālonga whaha maro ai mese o le tāmusanga o le ipu o le rolangi o le aaro atu iai. O lo tūlanga lea Faau'uina mai le lii. E tau awe le ngō pele o si o tātou tunu o Samoa. Ma o la o tō sa inga Malo fui le nā mo Samoa. O lo tō masi atu o Samoa atoa le nā. O wā o lo tō manu Malo o le whae ina fui le nā o Samoa uma. O le whaatino ina fui o lo tō Faau'uina ia o lawa nei ngaro na whaamua le atua. E o le marosi ma le atamai. O ia whao pena inai o tō. O wape a whai e au le atua ma o tō. Ia o tō tangu whai o uma. O alawa whitang whai ngata le a whai ngai ma o tō. Le tau mate o le ae Manuia o tō whai pa. Le Malo se te mai amatali ai le kapi whai tong lia le ipo la langi o lo tolu. Tali Malo ai Malo falani Europa e o lava i asurus fulubalo o kitopa. O li poti mai falani e ipa malaya le a whaatino ai ta longa le ipo. Ma se tei mua fo ile o whai ai falani ta longa la kapi le ipo la langi. Le lua se fulu au a ngawaa mo le Rugby World Cup. Mai o nā au. Vai i pulu e whai tai to 5 au le pulu. Pei tai tala whaasoro lea ta longa. O New Zealand la mama Afrika i saute. Sa whetongia i ai leipu i whaamomonga lua whemana fitu. Na Malo ai Afrika i saute ai stuli maleono. New Zealand lua whesutasi. Malo ai ai vanu le fitu. Lua whesutulima to e Malo ai fo New Zealand i ai tolu whaasu fitu. Lua whesutuluima leo o mau i nei leipu lo langi a Afrika i saute. I le tolu lua i sfulua. O lo whaawawa i peo na ngawaa o le manu Samoa. Ua se tasi o mitamtanga i le whionga i awa Malo ma le whaamanianga. A o le tua le tunu le au. Le si whonga tai o fo mai Samoa. Mana tamua le tula Manuia tau mango le nei aso. Ia, whaptai te le atulaga uso le lua. I lo ngā luenga pitai le sauni mai ma prepare mai mātou news. Wa se news a mātou, o se mea pōna, se mea mātou fia whaalongo atu ai whaptai lava I lo tautua mo le atunu. Aole nei teimi, o le a whiangai e lo tātou, ma whasalaunga pa Pisinisi, o le a whiangai e mai tātou pātonu, whaptai. Talofa Samoa, nisi o tātou whasalonga sili o tāua mo lo Faafofoga'aga. O le tātou talafou ia pi o na aminatu ia ua mawhai o na tuinatu ia o maota malawa I le lango malo si mai o le Paradise Supermarket and Store ia whapena fo I le tautua mananga le Crystal's Room and Port ia o na kampanina ua mawhai na lango malo si mai ua mawhai ai o na au na atua tātou talafou ia ua alawalau Faafofoga'aga Samoa I le aso maso taitasi o le vai aso Paradise Supermarket and Store o le whale o Samoa maua so se o loa Samoa e mauai o mea aitu apa o mea taulima o ula o tautalinga tamaitai o ula pua o ula tifa o ula whara mo Alii I o ie whaitanga o pule tasi mo tamaitai ia e maua so se mea aitu apa maua talo maua le whai ia se taimi fo I maua le ulu mo te minei ia a ngai iai o le tuatusi o le toru tasi West Lincoln Avenue, Anaheim, California, 92801. Pea fiasiasi ai ia o rona tuatusi le nā. Ia e ngata fuilai le wharuloa, ia a o whale nā pe o na tāua e 5 whale te tele, ta iono, ta fitu, potu moe. Ia o lo whapeo na apa, ia e le tautua apa, lefo I tumaitai, ia a wā le tausia. E le ngata o senior citizens, o le Malo nei, ia o so se tangata o mwhai unau, ia I le tautua, e o foi le tangata o tātou o tunu. Ia e te nofo fuai, e te nofo ai se tau sili o na talawhiangai mo lo malosi, e te tau mawhafua ma te tai au o uli Afiafi. Ia a le mea turi matai, ia o lo whamao ni totongi lau rent, ia aua le whai masola tātou, ia e whamao ni o le mesili nā o tāua,
O le vaenga na lua na o le tautua e pe o na whai atu se teimi o mua ia o le a whailoa atu, ia le location, o le a whaatino nai le tautua a le Holly Fashion Store. Ia o le vaenga po le Polynesian and Hollywood Fashion. Ia o le Pisinisi na tolu, ia Pisinisi se teimi la tamai, ia o le a whailoa atu le location e tau te asia ne iai. O le telefoni fitu tasifa 553 manu 550. Le whawhamai fitu tasifa 553 manu 550. Fesili mo le tamatei pule, Leatuivaoalii Crystal Asoau, ia nā tu te sila mai e te minei isi o na ofu sama le nā. O le vaenga o le life insurance, e masani au lo whai atu e tā ua te le vaenga ni o soifua manola. O le whaia o le life insurance a tangata e ta pena ai o na toi teimi mo na toi aso i lunga o le ifunga e ele. O le vaenga o tau o le whawhasa po le FFS, First Financials Security, ia o iei langa main product, o langa main products na o tau o le IUL, po le Index Universal Life. Iei to tonu o le products lea, le living benefits, ia po le cash value, o vaenga i e lua e mawhai o na e whaongaina na tupelea, au e soifua pēr. E lo tuinga life insurance, po le whaatari si e maliu po te oti, ia ona whatua apero se li poti e whai meise tupe, ia au wale soifua avea. Au le vaenga lea, e te qualify la whaongaina na tupe ia, o lau lava contribution, o lau lava tupe na abiton e te mawhai o na e whangaina, au e soifua pēr. A whai fo i lai whai atu le blood test e sau e le pasia. Tau mawhare asia. O le mea mauti nora pana e wheso santele asia pe ale pasia ia o la blood test. Ia mo le lua tau masina na toe anga i lea e whailau test ia e manino lava e tu le mai sona tu langa lei. A le whapena fo i na whai. Ia na maua le tatou e o lava i meo mai tu mau. Ia le toto mau alunga, o le suka, ia o le kanesa, o ma whapena, e qualify manawara tatu pe ale pasia, ia le blood test lea. I le vaenga o taua o le final expense, qualify ia so tangata. Malawane, ia le li o matawhara tami whatilua, i le iwa fitutasi, tolu o tolu, whafitu tolua. Ia po rona wharetua, o Sherry Fatilua, i le 5 o tolu, tolua valu, whaono whaiva. Ratami Fatilua, i le iwa fitutasi, tolu o tolu, whafitu tolua. Ia po fatua ia Sherry Fatilua, i le 5 o tolu, tolua valu, whaono whaiva. O le vaenga o wharetawale, o le wharetawale o tau o le Aaron Dodge of Noko. O le wharetawale la tu te carry le brand new vehicles, ia ma used cars. Ia vaenga na a o nai se tasio alo o tatu atunu. O le sunga ia Brian va le leili ma. E mwhai a whai te mana o se used car, wala au iai a whai fui te mana a turn in au tawale o i e te minei e whaatau sa brand new a car. Ia e te wala aula e o Brian lima. I le telefoni, lua tasi tolu, walu wha o ono lima ono te whaafonga mai, o le telefoni mo wai, ia le li o Brian lima, o ia na o le sales manager, ia po le sales consultant. Ia o lea whaatele, ua whamanu i nai se tasi o alo o tato watinu. Ia ilan telefoni lua tasi tolu, walu wha o ono lima ono. O lona tuatusi, o le tasi iwa walu o Hamner Avenue, Noko, California, 92860. Te whawhomari tuatusi, pēr fiatia iai, tasi iwa walu o Hamner Avenue, Noko, California, iwa lua walu on o Fesili Morelli o Brian lima, lua tasi tolu, walu wha o ono lima ono. O le OCI Polynesian Store. O lona tuatusi o le whainga,
e o whalaroa e mau e fwoi lava e mau e fwoi me taurima ai mau a fwoi la le bakery e tatala e mau ai le half moon pie o le keke pua ia o isi mau me uma e tatala i aso lulu i le aso tonai e mau le bakery tatala matala me le aso lulu i le aso tonai me ai vela po le metau sami vela mo lo fongtau mafa ia na o le aso tonai lava e le mau se me ai during the weekdays except for the Saturday. Asiasi ai le aso tonai I lona tuatusi na iwa fitu o tasi Garden Crow Boulevard, the city of Garden Crow. O lunga tonu lava o Calway, ma Garden Crow Street, na te mawai ia le fale o lolea. Bala awane I le fitu tasi fa, lima I vatasi, lima o I valua. Ia fesili mo te mtai o Kathy, ia maleli o mu fuiava. Io le si fatavale la le UCLA io performance auto sales ia e te mawai tu ai so sta vale la te finangalo ia bala au ia telefoni o le ofisa o le limon lua ono I lima ono I selau ia por telefoni fe avea iva ono tolua ono lima ono tasi le fa forma telefoni te mawai fatavale limon lua ono iva lima, ono iva selau, telefoni alofisa, telefoni te avei te mo iva o iva, ono tolua, ono lima, ono tasi fesili mo le lio, aike manda, ia po le lio George, mo Silvia, a tie fo iai, o le tuatusi lea tasi lima Faau'uina, East Whittier Boulevard, City of Whittier, California, 90601. Ia, o nisi nao tatu whasalonga, ia mo le silafia e lo tatu watunu. Lawa Afioga sua, awale, le Faau'uina no tatu Pisinisi, mai tatala mai mo mātou whamolmole, mate manao mia lava lo whamanianga, lo salsanga, na ia maue pe mātou au ona, I le letio, soifua, Siufonga tile fo. Okay. O le taimine, se sau se pese whamolmole lava, se aua lopa tuai I mato nuu na o te sau mai ai o Manua. Fire.
toi whatalofa atu. Good evening, ladies and gentlemen, and whatalofa atu tatou motu. Ma Malo malpaia wo o mai nei teimi nei Faapitoa lava lau special guest. Ma o lau special guest e Ingilisi, e le lopa Samoa. A lau tamawhai lava in between e watu sina tamai wha Samoa lava ia mamalama mai e tato atu nua me se tato tina matama matutua. Awa wo o mai a tea au le wha sea wha bea mai se wha Samoa wha mole mole le to tere tangata matutua o fi wha longo atu. So la o tamawhai lava. Ale teimi nei o le turn lole tato table ile susunga a Michael Wall. O Michael Wall o se, let me introduce you in Samoan. O Michael Wall awa le lau wha Samoa tunga le si tamaloa lea, le introduction tamaloa lea awa e turn lole table ana ia. E la halu ale Ingilisi. Ole o Michael Wall o se ia o se tangata pai Pisinisi, millionaire, deal ma bank, ole o lawi loi i le lalo langi, ona o ia upper level le deal ma tangata millionaire. O ia la ole ua bala aulia ina e au e sau I nei se I tufa atu lona ata mai. I tātou malava mo e o mai moa mai I whaingo Pisinisi. O oe la lea e se fia whai Pisinisi. O le a tali le po nei yo Manu'atele. Pe whaafewhena amata Pisinisi. Pe wha oa me tauna whai. A oa fwoi tu langa e uia. Pe te lese tupe amata I se Pisinisi. A oa foi tu langa o Pisinisi pe whawhewhea ona Manuia le Pisinisi. Okay? Ole teimi nei, ole a tō whaafofonga mai, I le Afioga nei o Michael Wall. O ia foi sa Faau'uina peo paiaonga I le tato UCLA, ma le USC. O ia o se tangata ata mai maoae sa tele po iana tupe a le wa sacrifice lana teimi po nei e sau wai lana o fai I wha mole sau se e share lo ata mai pe whaawewhea na e o le milionga ka la person awa o ia whamatala mai na a mata mai lava o ia I le Faau'uina o ipu o le whale einga a le whale mai ia whai lava whai promote alua lunga ke I lava ua CEO o ia I le whale mai a toa. So it's a very important man. Se I Ingilisi atu la ia mama lama tuai ia atu nua me se a siau whanau la complain so mai for my mommy. You got to speak English so we can understand what you're saying. Okay, kids. Michael's profile. He has a BA degree. He earned his BA degree, bachelor degree from UCLA, master's bachelor degree, MBA, and master's degrees from UCLA. He was a former managing partner at Ernst & Young, largest international accounting and consultant firm. He was the CEO of 3 companies. Company 1 led Certus Venture Group with 100 million raised, acquired and simultaneously consolidated 4 businesses and financial services companies. Combined revenue of 60 million and 20 million profit. You hear this here very clear and very well. If you have any questions about anything pertaining business, you're open. You have the open floor. Go ahead and ask any questions. And he is here. He will be able to answer you all kinds of questions pertaining businesses. Anyways, further on, funding
provided by Canadian Imperial Bank and Merrill Lynch. We all know Merrill Lynch Bank, right? Certes was sold 5 years later to a public company. Later, Michael became CEO of North American Health Centers, a network of 25 clinics. He has served as an advisor to over 75 companies, taught courses in management and strategic marketing at the business schools of both UCLA and USC. These are our highest university. Those are the two most highest universities here in the United States, especially here in California. Now, I am going to ask Michael Wall, could you please introduce yourself to the world and to the public out there? Okay. Say hi to them and greet them. Talofa lava. Crystal, I want to thank you for inviting me to join you in this program, and I hope it will be educational and helpful for everyone out there who dreams of success in starting, building, and operating their own company, if that's what your dream might be. And we're going to talk about, some of the lessons learned, and I'll give you my best advice on what to do and, some mistakes to avoid. So with that, I'll turn it over. Okay, can you explain or tell us, share with us, how did you become an entrepreneur and a millionaire from high school diploma? When right after high school, I heard you said that right after high school, before you graduated from high school, you already had that business-minded person. So how did that work? And then you end up starting off with washing dishes at the hospital and earn your way up there. How did all that happen? Well, in high school I was in sports, and it's very competitive, and you focus on winning, and you don't worry about losing, you just do your best. So after I graduated, I was recruited to play football at UCLA, but because of certain injuries, I was not able to perform at that level. So I had to learn to use my brain and go on from there. So at UCLA, I majored in business and also had a double major in public health. I studied these industries because, especially healthcare, back in the time that I was there, I knew it was going to be an exciting field. It's so complex, and there's so many people in need, and I always wanted to do something that had social relevance and would benefit many people, not just a few. So after leaving school, I went to work at Ernst & Young, which is the world's largest accounting and consulting firm, and I was there for 10 years, and that was a really wonderful proving ground because I got to go inside of so many companies and learn about things that work and things that don't work. So after leaving there, that's when I decided that I wanted to go into the entrepreneurial world and try my own hand at it. I again, seeing things that worked and didn't work, and how do we put all that together like a puzzle and focus on success. While at UCLA, I was fortunate to meet our illustrious coach, the late John Wooden, who was nicknamed the Wizard of Westwood. He developed something called the Pyramid of Success, and I would encourage anyone to study that formula for success. Competitive greatness, which is peace at the heart of knowing that you've done the very best that you can. And the focus is not so much on winning, but that winning should be a byproduct of doing everything with excellence and the best you can.
So when I went out to the entrepreneurial world, it was very tough, tougher than I was prepared for. So several times I developed business plans and aligned myself with a team of great people. And like an author, if you're going to write books, you have to be prepared for rejection. But you can't be afraid of that, because the key is that you persevere and never give up. Thomas Edison company named after him, invented the incandescent light bulb. Without him, we might still be in the dark. But he once said that he failed thousands of times in his experiments before he figured out how to succeed. He went on to say, it wasn't that I failed, I successfully found 1,000 ways that stuff wouldn't work, and then I put that together and made it work. So after rejection, we were able to raise a small amount of money and to do a startup. And the purpose of that startup was to focus on dealing with the fragmentation in the healthcare industry. So many small companies that don't have access to capital who could benefit by joining forces. So we learned about the value of combining our resources, our financial resources, our customer bases, our talents, our geographic dispersion. And a couple of years later, we were able to successfully raise $100 million. We bought 4 companies simultaneously and merged them together. And I want to tell you, that's not something for the faint at heart. But I want you to know that if you persevere, you can make it. I met when I was young an entrepreneur who was very successful, and I talked to him about this, and he said, you know, it's not that you'll fail, but it's that you'll give up too soon. So the message was never, never give up. You have to be persistent and persevere. You have to love success more than you fear failure. You shouldn't fear failure, because that's where so much learning comes from. When I look back on my career, I think all the places I made mistakes, that I was able to take those and move them forward to finally figure out the combination of things that would work. So we had a group of financial partners, including Canadian Imperial Bank and also Merrill Lynch, and they put in the combination of $100 million. There was a smaller firm out of Boston that put in $20 million, and I want to say that this is where you want to make sure that you trust the right partners, because it turned out that the managing partner of this firm in Boston, I don't want to use the name, but they were caught embezzling funds from some other companies and probably mixing them with our funds. But in any event, he ended up going to prison. We also want to remember that luck is an important ingredient, and nobody wants to think about that because it's too scary. It's too scary to think about luck. Our ego tells us that we can control everything. But this is where, coming back to the teachings of John Wooden and his pyramid of success, which again I encourage you to study, that you need to have a strong spiritual grounding. And I think that's the one thing I have most in common with Crystal, is her love of God. And I learned the hard way that I started to think that it was all about me and how smart I was, but I got a harsh lesson that I think God taught me, and fortunately I was able to be redeemed. So
So after our business failed, I lost almost everything, and it was a crushing blow. But I had to get up off the floor and decide: am I going to quit, or am I going to go forward? I was able to land a spot with North American integrated health clinics, a network of 25 clinics, and take all the lessons that I learned in marketing and so on. We had a great team of people, and I was proud to be back in the leadership role again. So after 5 years there, I decided that I needed to at least partially retire, and then I did consulting work with various companies, again capitalizing on the skills of being able to go inside a company and quickly find out where all the landmines are and the things that could cause that company to fail, and help them make preemptive moves that would encourage them to succeed. So key ingredients to success: you've got to be persistent, you've got to have a deep understanding of the industry that you're focused on. If you're in technology or financial services or healthcare or whatever it is, it's important that you really know the market, you know the customer base, and you're creating solutions for them that really matter and that they're going to value. Otherwise, you're gonna be in a world of hurt. So maybe I'll take a pause here. Yeah, let's take a pause here. Thank you so very much for all that educational explanation. So wise of you. Now we're going to take a pause here, and we're going to go to the comments there, and we are going to read one of the very important. Someone named, can we have the board, please? Someone named Mara, who's asking if you are single. And and let me tell you, people, women, ladies, he is single. You see, Mara said, "Are you married, Michael?" Okay, you want to answer that? I'm actually widowed. My wife of 44 years passed away 3 years ago. So maybe someday I'll fall in love again, but it's very difficult when you develop that kind of attachment to somebody who you could trust and had a heart of gold. But I love Crystal, I can tell you that. Yeah, more than once. More than once, he always mentioned and saying, "Crystal," quote unquote. Crystal, I wish I had met you long time ago. We would have been married and had beautiful kids. And he has one daughter only. So, you know, me being a businesswoman, a professional businesswoman, I always tell people, and a majority of the people that I house are men. Let me speak in English, my mother tongue. Okay. Ole tama loa lea o Michael. Yo lana fa mai Cecilia Mara. Be single na ia. Ia aloha fa atu le talis tama loa. E single na ia. Ai fa ngata la va na ia ona fai se isi wope fai se si manatu se isi tangata. Ai ona ole mafana o lana commitment is yona va. Ya alisi va ai fotato lisi tu pe o mai pepelo yanga ia la wa fa akolo fa mai Crystal anga moinga oe pa ka veka ui yasola o high school o fa ipo ya oe mama nei ole leista fa na tote lola. I'm telling them, I'm repeating what I just stated, and I'm telling also all the men that I house, majority are single men. The majority are single men, and they try to have passion
for me and lust after me. But this is what I tell all the men. Right. I do not mix pleasure with business. O whai atu o te le ai seisu, e le ai seisu te fia alu ai, nei ta malo loa lana o au. E le mixinga e le whewhi lo inga ngi ka malo loa mai ngi Pisinisi mai ngi ka malo loa ewa ai, you know. Ese Pisinisi, ese lako lewa o la tau o ta malo loa e single. Ngā o mai sa ili ma au wina mai lea tua ia te au. Ia paali lato, ia direct lato I lea tua. Ia lo lotu uma, awa le majority o ta maraloa ia mai au. E a mai whare mai. E ona nā mo ta maraloa, ona nā, leanga whaia o langa, wa ti ia lato awa, wa ai drugs, ma leanga ulu, ma leanga whai ai o le leanga o le o langa, ai a wina mai lato social workers, ma lato fo mai ia te au, ina ia o fesoso ani emotionally, physically, mentally, and spiritually. You know, so I said to Michael, oh, I don't think so. I don't think you will like me when I was young. I was very ugly. Oh, no, I don't believe that. I never mais malo ele believe. Anyways, o te le tai lava o whaawo I se tamā o te tonu o whale because like I said, I do not mix business with pleasure. Le ngata nā o te vaai alofa ai o tamā umalawa ma o tuangane umalawa na a wina mai lea tua ia maua whaotanga ia whaasino I le langi ma sao niuni la tuolanga a wā whia mai Yesu ia ma wha tuule le engopia ai drugs o wā o la tau umalawa e whaela o roll a whapea o e tau laula la tuotia o le tolo masina e umai e tā o whelo laula. Ai whia nofola I le whala Kristo. Ia no stai la ia iau rules. Ai a o mai le tolo masina ai wa ai atu lava au e le ai so suinga. Ia whafa mai maa whala. Hawa le to a tere tangata I whafo I o loo whia maua le potu nai mawai oi. Whia maua le moenga ngai mawai oi. Ia act up la ia. Ia oa nai tau paapea, tau te o mai au whale, na tau whio mai la ia iau, ma whia flirt mai iau. E le ai o te wa aia o tau uma, o tau o tangata mamai. O tau na au mai o tau le atua ia te au, ia moe o tau le Faau'uina. Ia, o la utali nai whai ai ta maroloa uma, mau te whai atu. E saulos ta maroloa fōu. Tiro solo ya, tiro solo ya. E ke iau whaapea mai. Oh, I like you. Oh, I love you. E anga le whai alau karawa ai o enga saunga I ke mai. O aula le fo mai. Yeah, behave. And I'm not here. You're not here to flirt with me because, like I said, I'm a mother to you. I am a nurse. I'm a doctor to you. And I'm not here to flirt with you. Otherwise, I will not have this business. So anyways, Michael, there are women out there, there's a possibility that you may want to date them. And there's a possibility to my tai o to umaya single. E ia lewa noa. E wha ngā le kolo mai a o wha kango la e wha fix up o e masingona. O ta maloa le, very mature. E ke laki te kenga ngofo I le, pa maianga I e fia whai poipo se tene Samoa. I'm telling them you love Samoan people, you love Samoan women, they're beautiful. And there's no beautiful women on earth than Samoan women. Yeah, I believe it. And he just now saying, I believe it. So si no la ia, o tola ia ta mai tai. Le 5. Ai whia maua se pāanga. O lea wha pēna I ta talo lea tua. Ia o lea le tali lo tau sanga. O leo te whai atu o lea. Awa o leo langa whaleanganga.
e maualunga. A o mai meo tau tupe, e tele ana tupe. E oi, ia, a o mai foi le tu fa humility, o le loto maulalo ia. Io e loto maulalo e laki o e tene Samoa e nofo palangi le wa e loto maulalo Christian, to e tupe. Ia, mai fia tene Samoa. Ia, wa ai mai le tama aloha le ia au. Pa pea mai ang, lai maa nea leo langa tene Samoa. Fia fai poipo se tene Samoa. Okay, the dating line is open for Michael. You all know my number. Just call me. I tu'a ia o le e faitalia lava au e nofo au ma fix up your oia le. But if you alu mo ila sama aloha lea. How old are you? Old enough to know better than to answer that. For my old enough to know better to answer that. Okay. Yeah, pei lava sama aloha, men are like just like women. O ngai Amerika. O yei ko la fongo vai anga le ele mawhaina tanga o e pesili se tamaitai sona tausanga. O isi tamaitai e whaiako loa, how old are you? Yeah. E wātou lava lea fia palau wale mai tamaitai. E leisa Pisinisi blah blah. Because e whape nā mātou i nei Amerika. Yeah, ale o whātou fo ia lepe, how old is he? Ale wha mai old enough to know better. Yeah, okay. If you want to know how old he is, then just communicate with me and I will tell you how old is he. Okay. So is there a possibility that you may want to date a Samoan single beautiful woman? Well, possibly. See, he said possibly. There's a possibility, women. Okay, we'll see. Communicate with me and give me your number and we'll go from there. Maybe you're going to have to give me some lessons in Samoan. I only know how to say a few things. He said, lefa mai tama aloha lea. Maybe ai o ina mai ia o le tulanga mai ngana pa Samoa. E lewa noa. Wa leo fa mai o ia. La itichi ia lang na mamalama ngana pa Samoa. What do you know in a language, our language, Samoan language? Talofa lava. That's it. Say it loud. I can't. Talofa lava. Okay. I haven't gotten further than that. Okay, he said, talofa lava. Hello there. Hello there, beautiful women of Polynesia, the Samoan girl. Okay, let's get back to our question because a lot of people wants to know this, okay? Yeah. Business leaders from all around the world have come to hear Michael's lecture on the principles of successful living. So, Michael, can you explain or share your experiences of successful living, please? I think you have to operate with the highest level of integrity. I've seen so many people bring disaster on themselves by not being honest. And that's one thing. You also have to have a good intuitive sense about the people around you. Learn how to think the way that they think, anticipate what they're going to need and respond to, and be out in front of that. Also, the same goes for customers that you want to serve. You don't want to spend your time building solutions that aren't going to be valued and in demand. So it's also, I want to make a note that there are what are called angel investors. Those are investors that take a chance on early stage or startup ventures. And in Southern California, we have certain groups, like in Los Angeles, we have Tech Coast Angels. Then we have another group in Pasadena with a similar name of Angel Investment Consortium. Same in Orange County. So that's a place that you can start if you don't want to have to sign personal guarantees and take out loans and finance your business that way.
equity financing from larger institutions like what I mentioned, Merrill Lynch and others, the requirements are so much more stringent than they were when we put our deals together. I was back in the Clinton administration where technology companies were all the rage and people were able to raise money on anything that involved technology. So. Also, thank you very much, Michael, for that information. Also, Michael had developed an integrated system to assure the achievement of excellence called the Pyramid of Success. Can you explain that, please? The Pyramid of Success is Coach Wooden, who's from UCLA, and I studied under him. And he was a very unique person, lived to be 99, almost 100. And he was able to succeed far more than any other coach. Imagine winning the national championship 10 times in a span of 12 years. Had he not retired, you know, maybe in his mid-60s, gone a little bit further, he would have won even more. So he created this Pyramid of Success as a blueprint for business people as well as coaches and teachers and religious leaders and others to follow to help align large groups of people toward endeavors that will be successful on a shared basis. We always want to think that we can do great things on our own, but indeed everybody needs help. And you need to be able to communicate well and rely on others to get behind what you're doing. So that's what I'd say. Okay, Michael, for a person who wants to start a business, okay, Yeah. how could a person and where can he start up a business? You know, the early stage of business, where do they go? How do they become or start the business up? Good idea to look up local accountants and tax advisors who are working with small business people, and they have connections where they can make introductions for you to people who might have an interest in what you're doing. I mentioned the Angel Investment Network. If you want to Google that, and Angel Investment Networks in Southern California, you can make some contacts that way. And but be prepared. You need to have a tight business summary of maybe 10 to 15 pages that specify exactly how you're going to be successful. And not in vague terms, but in absolute terms. So these people that I mentioned oftentimes are willing to put in their time and effort in order to get a percentage ownership in your business, minority investment. Okay, thank you, Michael. Yeah. Okay, another question. I have another question. It's very important, and I know this question will benefit everyone out there who's trying to start a business. What are the keys to success in launching, growing, and operating a thriving business? First off, as I mentioned, you have to have a sound business idea and plan. It's not enough to just say, you know, I'm smart, I want to be successful and so on. But you have to be knowledgeable about the industry that you want to work in, and you have to have solutions that are unique, that have not necessarily been tried before. And again, getting those introductions to people that can help is absolutely important, because it's almost impossible to get what they call bootstrapping. That's where you fund your own business. You know, like you have a store, for example. You didn't get outside investors for that, did you? So
No, I didn't. But you're still an entrepreneur and you're smart, and you figure out a way to make this store a going concern. Going concern means that the business is profitable and it can propel itself forward and continue to grow without outside capital. So, Thank you very much. I've seen a lot of business failed. Now, Michael, what is the risk of failure for startup businesses? What's the risk of failure? about 80% of startup businesses fail within 18 months. And that's due to not covering the bases that I talked about. But also, the market is always varying, and it's hard to. It's just very difficult. Think about, in a simple thing that we're all familiar with. How many times have you patronized a local restaurant with great food and all of that? And then that restaurant opens a second and a third location. And when they do that, all of a sudden they fail. They got overextended. So that the restaurant business is probably the toughest one to start up in. But it still gives you a good example of some things to remember. Okay, thank you very much, Michael. When I started my business, my home business, I first started my home business and then move on to the store. So I did not seek any experts, for their expertise. I just thank God for my children. My children were well off with their education and with their good job, so they all got together and bought me a store. And they spent almost 100,000 renovating the store, and then they surprised me. When I first got the store, it was a real old store. And then they came in and they said, "Mommy, what is this?" I said, "This is my store." And they said, "Oh my gosh. So, Mommy, we need you to stay home." So my kids made me stay home, and they said, "Stay home for 3 days, Mommy, and we'll come and get you." So during the whole weekend and all these 3 days, they were working so hard. They hired these people, hired all kinds of laborers, and they done all kinds of painting until 2 o'clock in the morning. And they were working so hard, putting everything together, brought all the products and all the shelves. And so finally they came and got me. They said, "Mommy, come here now." So I drove up to the store, and they said, "Come here, close your eyes." So I had my eyes closed, and they walked me through the door. And lo and behold, I opened my eyes. There was a brand new, beautiful store. And so I called it Paradise. So not everyone are fortunate in starting a business. I started my business because my children helped me financially. But what about the people who has no way of any kind of financial help? Where do they go to seek to start up a business? Because it costs a lot of money to start a business. Again, as I suggested, find a local CPA firm, because they work with a vast array of companies and other business owners who might be willing to share resources to help you propel your business idea forward. Again, the angel investor networks is an important place to try, because if you're lacking for capital, there are only so many options available to you, and those are the two best channels that I can think of. So, The CPA to the CPA, and what else, the please? Angel Investor Network. Angel, seek the CPA in your city and Angel Investment. Yeah. And those are the two major sources that you can seek for advice, for help, for directions. Okay, one goes in, I really admire Michael. When I first started my conversation with him, he
he said you have to have trust in the Lord, first of all, above all other things, because he has seen, and I have seen that too. He has seen a lot of people when they struggle and they finally made it up there, and then they forgot all about God. They forgot all about their relatives. They really were very prideful, but then they came falling. So he was telling me earlier this morning, he said, first of all, Crystal, you have to have a divine relationship with the mighty God of above, because he's the only key to success. Above all other sources of successful, he is the source. And, when you said that to me, I was touched. I was so overwhelmed knowing, I cannot tell you from outside, but when you speak your inside, from your inside, I can determine that you are a very strong Christian, and no wonder why you succeeded in all your businesses through all these many years, that you became a millionaire. Okay, so I have one more question, because we must pursue on with my series, my fourth series. But this is my last question, Michael. And for all those, the women, wake up, women who are single, I'm telling you, Alii yo fale lima single lato. Faau'uina ai whapea whia maua so anga ole aule leio tele o ta Malo loa. Paulava whautua iai oa le ulavale oa le ngupia me penai la talata le atua. Whapea whia whai boyfriend oi. Ia, so tae mai au, because o lato uma. If you find if you find girlfriend, if you no for if I war itene Samoa, Polynesians. If I may lato ya politasi asa uma, mo lato se tene Samoa pa pena fa ya if I bear ya lifestyle ma to tene Samoa, ofo mata mo. If I mato say, ya sa uma o ngalwe ma say, fai politasi. Se mea fōi nei Alii. Awa whai mai lato. If you tell a lot of them, majority of them wants to have a girlfriend, a Polynesian girlfriend. And so they're allowed to whai atu. You allowed to date, or you allowed to ask me, or they are available. Okay, just to let you know that. Okay, put it in your mind. But my last question, and then we end our session. Okay. To you, Michael Wall. What is your best advice to all the entrepreneurs out there? And this is people who are paying to have a business, establish a business, and also for the people are ready in business, like me. Yeah. How to proceed the next upper level, right? How to proceed the next upper level for businesses, people who are already in business, and for instance, I made the example. So, how could you proceed on the next upper level? Well, when you started off in your business in real estate, you had like one house, and then you had another, and another, and another. Yes. And so it was important for you to use the first experience as a platform to say, okay, I watch how you do what you do, and I know that you have a formula. It may not be written down. In your mind, you have a formula for success. Yes. What kind of people do I want in my place? Yes. I don't want any non-Christians, right? Yes. I don't want any smokers or drinkers. Yes. Or drug addicts, because you know that that's going to be trouble. And you could spend all your time in court having to evict people. And instead, you figured out the right, I think your formula for success was you figured out the right ingredients and you stuck to that. And sometimes it's hard because you might have vacancies and
you know, that you need to fill, but you want to have the right people. So I think that same with anybody that has a small business, you want to take the lessons learned at one level and then ratchet those up to the next level. Right. Hopefully, you know, you've got enough of a track record that, you know, maybe the Small Business Administration would be willing to make a loan, a low interest loan that you have to repay, but you have enough cash flow in the business that you can amortize that. So anyway, that's what I would say. And in closing, I want to encourage everybody that, you know, in this country, you can be anything you can dream, you can achieve. Look at you know, you came here from Samoa. And so many Samoans have come to the United States and have been able to succeed. And I try to imagine, for me, if I went someplace foreign and I didn't know the customs and all of that, and I had to learn that, how would I do? That would be very challenging, but I compliment you on your ability to do that. I also want to thank everybody out there for their kind questions and thoughts, and I really enjoyed the chance to encourage everybody to know that you can make it if you try. You just have to be persistent. Yes. So You have to be persistent. yeah. As from my personal perspective of business, I will take one whole talk show to explain and to share how I got into this business. All this business, like he said, I started from one house and move on to another house, and then by time I got to my third house, I've already gained experience of how to treat these people and how to deal with them and how to cope with their, mentally ill, with their bad behaviors. I became tough. When the road gets rough, you get tough. Yeah. So my fourth house, I learned how to get tough. Because when these guys come out, some of them come out from jail and prison. When they came to my house first date, they act like they're so big and bad, and when they saw me, a landlord, as a woman, they really, really kind of look down at me. They think that they can take advantage of me, but not until they see my Samoan side. I said, I'm a Christian, and I'm a mother to all you. God brought you here to mother you and to teach you and to show you and deliver you to God. But then I also have a Samoan wild side, so please do not step on my toe, because you're not going to like when you see my Samoan other side. I've seen people try it. Yeah, Michael has seen men try it. They tried. I said, I don't play. I don't play. And I say this to prisoners, because when prisoners come out, or they feel tough here, and maybe I may not go or tina. But when they hear me talking to my man, oh my gosh, when they hear me talking my rules to all these men, they suddenly, they chicken out, or they change their attitude and they follow my rules. And I said, I don't play. Or they get out, right? Yeah, I said, I don't play. 3 times is a strike. Out. Out malmafala. And I did. I've kicked people out so many times, so many people, and they do not care for me and my rules. And my rules is to be equal, be fairness to all my tenants, so everyone will be protected and be equal. And that's it. That's what God said. Crystal, I want you to be equal.
Owe te si leisi, maulalo ba ai maulalo leisi. Ia treat uma o watali'i ia equally because I am equality. God is equal. So that's how I treat all the men. Kele kia pe la po'a pe pu'u po palangi po Samoa. I have Samoan men, you know, and I have Samoan people right now in my house. I treat them all equal. Pole Samoa saulo fare, pole inkia, pole meoli, pole palangi. I treat them all equal, and they see that I'm very equal. I love everyone equally. And I always say, whether you were with me 10, 16 years, because to Atele Tangasa, they had been with me more than 10 years. So I always say, whether you were with me 10 years or you just came last night, I love you equally than the person that had been with me for many years. So one day, one day I will have a talk show special. Faau'uina Pisinisi nei o te mana'o e share atu ia tātou Samoa. Pisinisi nei Faa'uina mai Leatuivaoalii ia te au. Ia outou Manuia ai. E le mana'o mia se tupe te le. E le mana'o mia so walu se PCP8 pio ngā ofesili te Malo le ia mai ko Faafofoga'aga tangata laifi a matanga tu Pisinisi le se tupe. Alefa mai e alu mua e lua mea, e alu e ba'aile CPA to city, lona lua e alu e ba'aile mele ka ole Angel. Angel what, please? Angel Investor Network. Angel Investor Network. Well, some of you guys can benefit from those two sources, but I'm telling you, source a'au, source mai Leatuivaoalii. Pau lava o te talo Leatuivaoalii, fa mai Leatuivaoalii o wa'ul faitutoa. I am the door. Of all doors. Only me, only I can open the doors. A e whātua tua, mai a lofa, mai whaamaoni Leatuivaoalii, e ta tale Leatuivaoalii whaitutoa mo oi ele ni ringa se kupe oi. Lango ke le ini ele ia u se milionga ka ape, ele ia u se kolu afe. Nothing. Talo sanga a. Mau ele whare e tasi. A wina mai tangata ele atua tangata. Ia, practice. Ia, maua e tupe. E te tongi mai lako weng te au. Ia, tupe. Ia, wātolo au le newspaper, ua maua mai lisi pale. Te talo Leatuivaoalii, o le lofina ngalo e ia mau e au le pale. A peo lofina ngalo Leatuivaoalii. Ia, te tala mai le whaitotoa lea ia whaasau au nisi tangata. Te tala mai, e lato e meet, te tala mai whaitotoa o Leatuivaoalii. E sa ili, e le se tupe mana o mia au. O la ufale o loa, ia e moni na iaile sosoani e se whanau. O se lato mea lofa lea mo lato tina ia au. Awa, wa lewa na mate te ama lato tama. Ia, wa alo lofa ala, ia o se whanau. Mero te whai ato ia o tau tina ia tau si tau tamaiti. Awa o tau lua mo o ma isi tina, po wa mali liu, e na o oele tu ma tamaiti. Owe e te popoli. Wa e matu tua nei tamaiti ia. To e sele o mai oi. O le mea na tupu maa ainga ma lau to lua. E ona o wha matala tu whai au tau. Walo nei lau tamalo. Ai ti ia i tamaiti ia. O le ala mea nau whai. Ta talo i Leatuivaoalii na e whawai mai tamaiti ia au. O tamaiti nei ia toi whaafo ia toi au tamaiti au auna maulo a feel. You gave it to me. I want to lead them, direct them, deliver them back to you. Ai ta talo whapena. Te le mana a mea sisi toa lua. But ai au a perfect example. Na o no whala ia whapena am tau si nei tamaiti la ite. Whangususu toa tolu. Ai isi tamaiti diaper. La ite langa tausanga umma ma ia tamaititi. Ia sola lor ka mahaloa. Ai ki ia ma se whanau. Ia le mela lewa tupu. Ua wa ai nei tamaiti. Whai ngā luenga. Alu kolisi. Sau le boys futasi. Babysitter mama. Ma daddy. Ia wa ai la le tupu a e o tamaiti nei. La te wa ai alo lofa. Ia te oetina lea. Le wa ai atu te alu loe. E au mai koko. Pe au le taile pule i le sami. Po wau ngā luenga e whai.
Whai supo ese whaatau, o loo baba ai lo whanau, e longa luenga. E le to tori loto, e le tau whai atu tamaiti a oe, ai to tori whata tamaiti, le loto alo lofa ya oe mama lea, ya oe mam lea, i longa lue, ngā lue wha maoni, ona tau singo la tau, e le umia e mātutua tamaiti. Te iau wa ai oka ka meiki wo i whai lunga o sili kumwai. O le alme wo i tamaiti nei, wa to toe oe le whatu o le alofa, e toe po wai mai le atua le alofa, toe alo lofa o mama, ma poe mai lato alofa ya oe, pe la le taimi nei, wa sola ngela la o ko olua, e ki ia ma sa upanga. Ia e alu lea onga, alu kolisi whai ngā luenga i banke lua, alu lea onga, alu kolisi sau kasi, e baby sila silo makua, shau ki ngā. Wa ai la wa matu tua nei tamaiti, ka meki mai e iau, ia laua poko mai au, lesi kami kiki o se mea, e lei fo isi kami kiki o alu e sue sila kama, lea langa moa lol whalo loa vai, wa poa mai lako kupe, Mommy, we gonna go home, stay home for 3 days. Ia ka rei loe sila ko surprise, a laku wa ole whare, o ka se maa ngai o whaafou mai uma mea uma. I say because they watch me work very hard, struggle so hard, and they saw me pray. Ia, lea e sele ai oe tina lea e tausi na oelo whanau. E sele oe e ere tame football ai, le ero tame football, lo ia po mai, au mea umaia e sele lawai oe, lang o oe lenga ma ai ele tame titi lea, o e tausi a te ia. Le ai se tama, ana o oe na e whainga luenga, e toi foi mai ale a lopa ma sele lawai oe. Peo o lea sele lopa o lo whanau. Ia, o lau advice na ai le talk show a o lata mai po ma sina lea o lau whaasino o matea o tau le whainga o Pisinisi ia tau ele lo tau foe aoa alo lo foe wa whamai alo tama ele tau foe a vai aka ngaka e alo le foe ia ngoko lo wae ke le kaungu ai ko anga e alo lo foe malo o ongo e pea malo il kausanga le atua e tau no e Manuia. Yeah, so one of these days I will share with you le Pisinisi le niringa se kupe. Paungala o la sosoani atu ya oto. I would like to have you come back here one of these days and continue on with this educational program. It's very useful. It's very beneficial to all my Samoan people and to anybody out there who's watching us at this moment. So thank you very much. Very special forever because, you know, it costs $1 million for you to come here for a person like you. I've really enjoyed it, and the people that you have tuned in are making the nicest comments, very generous, and happy to come back. And in the meantime, I can update my research and maybe come in with some new lessons. Thank you. Okay. Yeah. Yo le fa mai ia samaloa mai ko tina. Po ai o to mai na fa mai to comments man na ia te ia fa mai he really appreciate paptai le mo to anga le I to upu matongo fie ma na ia wa to comments mai ia te ia e appreciate na ia wa o your palango ka ko Samoa. Yeah, no, I explained to Mr. Wall, Michael Wall. Michael, after our program discussion, you're going to have to dance. Michael, oh no, I never danced in my entire life. For a businessman like me, it's very hard for Michael to dance. But I said, Michael, do it for me. And you are going and say, what song? I never danced, but I will do it for you. So, susunga whaatonu pe mawhai lava ona e tā mai se pese pa langi ba angale pole wasi pole e ore tā mai se pese wasi long kile mga e wasi mga ia e tā mai se pese ba twist po whatever song e pa mana e se pa si vai Michael first time ever in his entire life dancing, especially dance with Samoan woman. How we like that?
Yeah. That's good. Okay, let's go. Okay, pull your chair over there, please. I am so sorry to put you through this, okay? But it's one of my protocols that you must dance. My guest has to dance. If you can't read small print anymore, Faasolainu ua mala ai ai ni
Afiafi. Yeah. Ala break tātou, se sawa se tātou pese, se break ai tātou. Awa lofa tuai I nai tātou ainga oi Amerika atoa. Sao, ave se pese Amerika. America, United States, or Samoa, Uma, Olo, Ine. This is a special song for you. You can go and sit down now. I'm gonna start tonight. Thank you.
Te whatalofa te fo e tata malo lava ona sai mai moa mai. Ali te nei ole a tā atu le pese Faapitoa a shout out for Tassie Smith's 6-year-old grandson. And his name is Gabriels Leo Miti. Baby, this is a special happy birthday song for you. Dedicate. May God bless you, sweetie. And be good to grandma, okay? Okay, this is a song for you, Gabriels. Leo Miti. Fire.
Malo at Lava on sa mai tato program a le faiatu tato fesili sa une mai tato fesili a le faiatu la tato fesili e mua lava na vatu le congratulations le uso ya Tasi Smith ona o lo Saufai o le baiaso le this weekend ia sa hanga pa Manuia tele atu Tasi Manuia atu iovo au I lo nofoainga, I lo suafafou. Mas yo nieces na fai po ilato a celebration. I mai maupe na yai celebration, you know, alanga o luka lai fale mai. Yeah, na fa apela be mate atu ma show tuanga ne ya wale wa ese fo ya so o meo tutupu, you know. Ya olai mai sta tuanga ne. Ale temine. Ole aluatu ai se shout out. Ya Yose, Lalau, a Brisbane, o e tamale nei, wo ono se full tasi on tausanga, o e tamale a Cecilia Jose. Cecilia, o Yose, o le celebration lea, o le dedication, special dedication song for your dad. He's my dad too. Happy birthday, Dad. Okay, here's the music for you. Leatuivaoalii
toe whamaile vai Ua na o au upu O te tō manga ia A o a ao Pai mai a sei malu ai A ta te te a Ua o lai loa Ali ia ve e se ni O te leilo ai Na le matui tui tinga Tinga o le alofa Na te sai lua ina O te leilo ai Na le alofa e ana na ta Ana le se anoa oe o te le lailo Tulo loto au long fina ngana O te leilo ai Na le matui tui tinga Tinga o le alofa Na te sai lua ina O te leilo ai Na le alofa e ana na ta Ana le se anoa oe o te le lailo Tulo loto au long fina ngana O te leilo ai Na le alofa e ana na ta Ana le se anoa oe o te le lailo Once again, happy birthday to you. 61 birthday. Yosila lau, Dad, pa Manuia Leatuivaoalii, I lau Afioga, santo lua I atu tau sanga mo lo soifua. Also, once again, happy birthday, Kapias, Leo Miti. May God bless you, baby. Listen to grandma and your mommy and daddy, okay? Happy birthday once again to you, Sister Lepanona, po ya Manuia malava to aspanau, but Manuia Leatuivaoalii yate o to malava, but to what's now. It's a special day. Okay, o te mine o la sato le liu watu loa, e taso pesili. O le vai yaso le sa ya tangata na complain. O te tau sawa tua lana o mai le pase ai lau telefoni. Fai mai le tangata se o ona mua ya cat. Mai le tangata se le fele me o isi tangata sawa mai manua le mai se o se babai fo to fa mo le Facebook lang o ma to le o to Facebook ya wale loa wanomi tasi lava le mea na o tari tronuina o le suafa le na mua show up. Ana paapela no show up o mātoingoa o ia le leila sa o lau to tasi lava mai le na umi fo ina paatali tasi lava le tali mua lava o tamaitai le mai Huntington Beach a mātou wofo fo i le babi sawe matu tupe ai wo fa wo mama lama ifo o tamaitai lava mako neighbor ia sau muli musu mai lau taninga inga ta ua o sau foi mai manua yeah so anyways wa inga lua mo tupe anyway tas sini ya sauni mai lo telefoni la le aise complain o ai mua o ai o le pule lava mato o le faatonu o le ava ai ya te lunga sei longa e le pese ona ta'u atu e loa le tali e mata whaatonu. O le petili. A o iai ona. Ile manava o le ia tolu aso. O a mea aina ai ona I te tona manava le ia. E sao le tali.
afi o le tala lelei Sautau ai nei O le na fo afi o le tala lelei Sautau ai nei O le na fo afi o le tala lelei Sautau ai nei Sautau 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 ai nei Ele alo ai se tangata whaia ngā Sautau ai nei Ele alo ai se tangata whaia ngā Sautau ai nei Alleluia, ole na foafi e anu I le laki Sautau ai nei Sautau, Sautau, Sautau ai nei Abraham tama malana whanau Ua toga tele nau nau O amu foi leisi, o oe foi leisi Ia vi ia I le alii Abraham tama malana whanau Ua toga tele nau nau O amu foi leisi, o oe foi leisi Ia vi ia I le alii Alima tamatau, alima ama vale Avai tamatau male mai ama vale Elu elu le ulu e whaata amilo e nuku I lalo Ia vi ia I le alii O te whai o tō ma whai vai tangata Whai vai tangata Whai vai tangata O te whai o tō ma whai vai tangata Pe a whai tuk te mule mule e te a Pe a whai tuk te mule mule e te a Pe a whai tuk te mule mule e te a O te whai o tō ma whai vai tangata Pe a whai tuk te mule mule e te a Whai taule tu spai a mata tala e soma Te tala e soma, te tala e soma Whai taule tu spai a mata tala e soma Ona e tupu tupu ai le Ona e tupu tupu ai le Ona e tupu tupu ai le Whai taule tu spai a mata tala e soma Ona e tupu tupu ai le Alanga le siu fofonga o le o mamo e I whapole pongi sa po o whea o iai Pala au I mamo e ua le iloa Wa mama o mai le o mamo Au mai I totonu, au mai I totonu Au mai I totonu male anga sala Au mai I totonu, au mai I totonu Au mai I totonu ya Yesu At Harbor Freight, Ia, o le ua maua tātari. Ai vai. O le mo, no. Le ngolo le mo, look. Oh, nga ba ai le pe. Ia. Fai mei o e fai unga. Fai mei o to a tele I o tali e tutusa. To a tele loa maua tatu tali. But the thing is, my wife is the very first one. So to me, it's unfair for those people. I fai mei o e le, Ole, the okay. second one, Ole second one. right here. Le- Levi Anai. Ia o wa maua tato tali mo tangata mua mua lava sa a maile tali sao o le wharetua le ia soli o lale wharetua sua. O soli e le wa ai le pepa o na ave ia sua. E le wa ai le wharetua le pepa. E le iwa ai foi ia seisi lava ma o awai le pepa na tasi lava tangata na wa ai le pepa o le Afioga sua. Yeah. O lea la aluatu ia le
Lau wa whamsinonga tonu lava. O soli lava e ave ele tupe. Awa o ia lea na mua. Ele I o una I ngā ele I tūfo I lunga sabari ile lau sua lonto o lua le Afioga sua eva ai le pepa po ai po lea. Le ai. Na nofo lava o ia I tuai o. A pau lava o le ata mai o tinale ya soli. Wa maua ina ia tali vai le maa neia. Sue tuspa ia. O le tali, nothing. Ele ai se mea whamatala mai, ele se tuspa ia, na ai e iona se mea ai I totonu. Na pau lava mea na whai e iona I totonu, na le tangi lotu, mpato ese le atua, o le au walu, ave au, o le au walu e papena uma lava, lo tangi. Amen. It's not right. You could find him. Ave kalunga lua, please. O mea le na whai, e ala na uloina, awa, o mea umai na whai, e iona I totonu, o le manawa le ia, ua ia sala mo lava. Lei se mea a e sala mo, e le oso Sophia ai. Mole. Leatuiva? Yeah. To be fair, I. give to the second person, please. Yeah. O la whaapea mai le. Hey. Stop it. Yeah. O la aloatu le suinga o tatou a whailonga. Ona ua ai oi mai lava le Afioga sua, le whaatonu, whaapea mai. O le mea sao lava e tatau na ave tangata lona lua. O le avea ia soli. Ona o ia whaapea, e le whea, e le tatau, ona o soli, o le member mato au nei au auna. Ia nau, ia owa lava nei, ia se maso salonga se tasi. Ai bi ia le atua I whaamaonis ngeita. Ia, ale mea, ole lau te tari, o lau te whailoa te au tau, le mea sao. O le tinana mua, o tinaile wa ai se pepa. Ai ui lava, o le wa ai ngā perspective al mato whaatonu. Ia ave I le tangata lero na lua lana o soli, o le member mato o lona winga, e kaua kuai, from here on forward, e le koe ka mawhai lawa koe kali e mato au officer se tali langa pe le fea po wai ai mo kali I awanga I po e ofo I tinale o lofa po wai lava I nei o mato o members o mato le ainga tasi le mawhai no toi malo ma toi ave mato tupe ia a le lofa pafe tai sua pafe tai lo wa Afioga I lo lofa o ai la le isi ya levi anai Levi anai esemalea lofa le Afioga sua ia oi. O le la avatu le tupe ia oi. Pai mai la ia o low information. Ta o mai po I nei Amerika. Po I lalo street. O tatou tali lena o mai o le nothing. I le se mea ai tonu na ai iona. So le eto a te le ia ai lena whai ai le tangata mua mai. Ia lena mua mai sori so o ai loa ma Levi anai. Ia to so o mai ai lalo ia o tamaitai o Til Swalka ia so o mai ma le maota tau tu mua fiali ia ai langa o le tatu talia o tangata mua mai O le tatou tai lava tangata mua mai, mo tangata mua mai o le tinale ia soli, but because o ia o le mato vaenga e ia le mato member, o le mato litio, o le la ave whaalo ia oe soli, ia oe o aile ingoa sua, Levi anai. Ia, Levi anai, whamolmole tu o mai, ia lo tua tusi, information il mato whaatonu. Ia, ona aluatu lo o tali uma ia o tau. Lawa koe kopi uma mai ia ina womal mosika le kaulia o ko. Oh, lafa mai lo tapu Bradford. What is the answer, please? The answer is nothing. There's nothing in the Bible. Nowhere in the Bible states that he ate in there. Alau te whaiato te tari tonu foi.
Na tangi lotu ina ua Samoa wa fololei e paulava le mea na tatalo, matangi le atua. Ole tali na, ole nasen. Hiri na identity, nanga le yalu yone lalo sami masipalai. Po se ulo e falai ese me ai tatona manabo lea. Va atu lava o tau. Na alo yona na o ia lava na alu lalo. A na alo maloi mata. Ia, lea la papena uma lava po ia na walu fai pui maloi mata wo o to ila wo o surrender ile atua. Ole taimi nei papitai tele atu lava. Ja? Oi. Patali mai la. Faafofoga'aga. Ia ole tali ole mea alofa mo le tali o tātou pesile nei po e lua se lau. Ia, wai fo ile inua o stama o stuangani lea. Levi anae, tasi, lua se fulu, pa se fulu, ona se fulu, varu se fulu, se lau. Ia leisi lea se lau, lua se fulu, pa se fulu, ona se fulu, varu se fulu, lua se lau o la Faau'uina atu, pea o mailo information ina matou pule, po matou whaatonu. Ai ale o mai lava ia, ele o atu fo i le tupe. O le awe lo ia soli tupe e sa skolimi. Whaamon anai send mailo information la whatuelo tupe. Whai for if you live around the area, just swing by and pick it up, please. Like last week, huh? That's the address. Ole ele yo atu nei teimi ei ole tato special guest for next week ole Sunga Sarmi, le professional designer ela Asoau o ia wo to te tangata o Faafofoga'aga i fashions ole la to is o mai o ia as my other special guest Pao atonan te utusima information malava model le fashion model show le Asoau ya September ayaila se tamaitai aulele ia pae ma ia nai alo fika ia etotongi o pa savali le fashion show le fashion show la le ia model all over the world e te alue le red carpet ia Hollywood ia ole a faapela e se fit ia register lo suafe vaiaso le yamaua o au le sponsor ina le fashion show le all models from all over they're going to come and they're all going to be in Hollywood. It's a bali le carpet ole show mua lava le la yai teine Samoa ava bela ole teine fit sau tato wo tato esa bali o kalfa esa bali ele on palange lo sa bali. Ia e lo umai tene Samoa sa babali pa wai lusi lo ponga. Ia o le teimi la nei whamolmole lale. O New Zealand. Oh, okay, o New Zealand le ala lai si tuangani lea. Ia mai lo telefoni po o information email Western Union aku le tupe mo la wafionga. Ia o le teimi nei Mua, 4 minuti. O lale sima.
O le teime nei, o le aho tato wo atu loa i le series 4. The series lona fa o la'o mission po o ala lea tua na uia i la'o mission i Arkansas. Mission series 4. Okay. Ina watu ina la au I na o au amala o hotel, matangi o loi mata, tolu o aso, ia ua poa I mai lea tua le maa losi a wa vai le tangi, wa lua aso o tangi, le se mea ai. Ia lona aso tolu o na maua loa o le maa losi. O la utama whai atu lava e wha Samoa atu, ona o tato mātua ma tinama ta matu tua, o loo fia whaalonga mai. Yeah, and those who don't speak Samoan, try to catch up, okay? You're not a Samoan if you don't speak Samoan. Yeah, o le mea lawa tupu. O ta talo loi lea tuai, wa tu Faau'uina nei na o au. Wa alu la atua pal wale wale o sosoani ya au na o au nei. Au wa umala tupe to o nei le aso. Paua nei le aso. E umaila o nofo I nei le motel nei. Le asa o mea la awhai. Whea mea la o alu ai. Le aiso a inga, le aiso o wo. Ngaka mea uli ai ka kiwa ai a kuai all over. Yeah. O le mea la o ta talo loa. O ta talo I le atua, ta tala lo tuspaia, susu e tono lava lo tuspaia, e le mea lai whai mai, go, my servant. Go and ask for servants. O pia wika whepe o lea ema. So e susu e la uisi tuspaia, laia ya writings highlighted. Whai mai, go and ask. Go in the front and ask. So I knew then, oh, o lai mana o lea tua ia uwalu I luma e ask for a job. Ia o uwalu lo I luma. O uwalu loa tui. Ia, osa mai loa ia ele assistant manager. O le manager le te tonu le pot. Sao lo le assistant manager lea. Pule lo na lua pai mai. Ia o lea te mea te mana o mia te mai tai. Ia, o pai atu. Ia wa usau fa mai lea tua, ia mai nei sa unga luenga. It's a demand, it's a command. God said to me to come in the front and tell you to give me a job. Ia mai nei lea, fa mai lea tua, a wina mai lea tua, ia mai nei sa unga luenga. Ia, ma wa tilo mai tamaloa pe ese me wa ai e le isi kangaka fa pe e sawe pe sili mai fa mai lea tua, va sa unga luenga. Ia fa mai lo tamalo sa walu la tala no la pule alo to fa to to fa long atua o ko e mai kamalo lo ye ko lo pule they were laughing e lo ya o la amo mai ya ina wo fa ya tu o au le el fa mai le tu ya usau nei e a fo inale e se capen que telefone e mai sa unga luenga. Ia. Au to e lava lau vaianga o kanga kua mai lau veli, wai lau veli lau pers, ku lau veli. Ia, mai ma lau kuspa ia. O whaiaku la ia I kamaloa ia. Fa mai lea tua a mai sa unga luenga. Fa mai loa tamaloa le manager. Ma ai. O whai me ke sau ai. Where you come from? O whaiatu from California. Originally, I come from Samoa. O faku Samoa. Ele lo la vanga pronounce fa Samoa. Yeah. Familiar manager. Ya va ai. Ele ma fainga hai ma go oi. Langa o oele ke kokongo le property. Se longa ke alu ngofo I oi se isi mea outside the property. Ngama faila ia nga sa oi fainga luenga ingei. Yeah, ngo faku la ia. O ki kilo le se ainga o I la mea ki kilo a ki kilo klo le la au ke le ala I loma le hotel o fa ya klo la ya o me la fa la walo la mai la ako o la walo ngo fa la la au la kusa la lo ya o lo property ala usau I ke use fa nga luenga ya fa mai me kala kamalo o ele ma fa na fa me na o fa ya tu lo te lo
E whaamalaia o lua e lea tua, o no lailo o mai sa unga luenga e au lua. Ia, whamairola i o tamaria o le manager whamai, e le mawhai na watu i se ngā luenga ia o eke alu e ngofe lalo la au lale. You got to have a place to live and then apply, and we don't have any guarantee. E le guarantee pe mo e oso ngā luenga ia maa ua. Ia, tau te loa la. O walu lo whātu e whaamalaia o lua e lea tua, la esene lea tua lua ngā luenga, o nona leu stai o lua i whātu nunga lea tua. Ia o li liu loa o walu, just when I open the door, I le tango ta tala whaita toa, ai whaapea mai le leo le manager. Ma'am, yeah, come here. Yeah, Savali lo, I turn around, o Savali lo, le awanga ia ko o lua. Whamai lo ka maa lua. We don't want to be good, se le mana maa ue maa leia maa ua. Ai le la whaile mea lea, so ukala ngoe le manager lai o, le hotel lale. Pe uma e awina mai e oe lea tua, ia maa ua, e awina oe I lale tu mai, le hotel lale, ese I maa kolo. Kolo loa. Kolo. Hello? Okay, this is so and so. There is a woman here. She's from Somalia. Ofaku, a Samoan. I mean, what? Ele lo Samoa Somalia from my house to Somalia. You can have Somalia mo me ulia leva I my o Samoa. A brown skin. Anyways, Papia mai le tamalo le fine o Sheila. Sheila le no le manager. Whai mai, e iai le tina le sau, e so e ngā luenga, wha mai le tua, wa kukuli mai ngā ia send her here, e mai sa ngā luenga, and now I believe, e send that to ya, oi, ona wha apea mai leo Sheila, okay, I like new relocators, send her here, yeah, o walu lo wha mai leo o vaianga ia, alu lo, lefa me te luatu, o oan awina mai leo tua, yeah, o walu lo, o latu loa lai whaatali mai a Sheila ia. Ona whamailua, are you Crystal? Whaku I. Whamailua Sheila, come here. Awe loa au Sheila I to tono la le potu le e interview a ia. Ia mai loa application. It's a very short application, so I filled it out. Mati tilo mai ia. Whalonga mai oto. Le mea tono mea moni le wa aia. Awa ai Sheila I to tono lau application, whai tau lau application lea. O te wa aia tu le wā, o wa aia se pese a ngelu. Really glorious. E sama uma. Ai aru lunga le ceiling. Aia tu oh my gosh. Ai ti tilo au ia Sheila, wa malingi au na loi mata. Ai te te loa ia Sheila lawa tangi ana loi mata, te te loa toa I lunga, ua mou ese. The figure lea, it was like an angel. Te awa tangi mata o loi mata manager leo Sheila, te au whai mai, come here, give me a hug. Mamalingi ana loi mata, o waru loa hug ya Sheila. Whamairoia Sheila, I see your application. And your last job was in Samoa. You were tango tu uai o DPA o le Debt Recovery Officer, DPO. Yeah, yes, that's exactly what I did. I collected more than 2 million of the nation. Yeah, papia. Te lo fa mai Sheila. Yeah, for inale. Faya tu mo mua, ulama watangi e loi mata, fa mai Sheila. God answer my prayers. So o whaiainga lava ia lau manager. A leo lau a wina mai lea tua oi. Ia, o oi. Moli mai a tau. Moli atu loa ia Sheila. Alu Sheila le kolose na. Tango loa Sheila wa mai au le uniform. To ngina. Ai a mai le to ninga. La tu mai ai. Manager. Familiar Sheila, okay? O to ninga lea ngā o manager e ofu ai. Wa vea nei, wa haia nei hau oe, o le manager.
La manage o le hotel a koa lava nei all night. Le ngata o ole manager o oe la vea oe ma auditor. If auditor oe tupe uma ia la aoe oe i le night lea e kele flights e sau ima o i le po. E tele fo i tupe la in mai. Ai a ho lai tai au o le mele a oe mua fai ai le yalu ele fale e audit. Whoa, can you believe? Wa tota i tono i le ba venga le atua. Pa maoni ai e moni na a wina mai au le atua. E moni, e mua le atua. E sauni uni me prepare ways mo ona tangata na te bala a wina. He's a provider. Yeah. Tanga loia Sheila fai mai. Ia o oe le manager, pule oe le hotel a toa manager, la iai security, ia la audit foi oe, ave tupe, alu oe ave e tu le bank, o fa asina uma mai ala ia me ia tea. O fai atu loia ia Sheila. O au, o te lei loa la ia me o audit. I never done audit before. Ia if mai Sheila, o te popole. O le hotel lea. O le belong under the umbrella of Hilton Hotel. O lea la a haia e mātou le Hilton Hotel ia Mr. Poor. O Mr. Poor o le auditor ngā a le Hilton Hotel for 30 years. A le la asau e train oe, tolu vai aso, ia with pay. Wato va aile I va venga le atua. Na o tangi o aloa e le loia o ma venga le atua na a wala Manuia. Wa mua le atua ia te au. Pa asino mai, he's a provider, not to worry about anything. Yeah, ola unga luenga nana fight. I became the manager for the whole Hilton Hotel, and I became the auditor. Pa mai o Sheila, so fasili. Fatula ioa. O tasi lava lo regressed. Tasi lava lo mana onga. O au. O te asofitu. O te tausi sa pati. Ele mawhai la ona oma nao e whainga luenga I sa pati le atua. O au le e manager il polas falele. O te le manao e manager il polas falele. O te le manao e manager o whamengoto le la I las falele. I se ingoto I le la, I le aso le toa nai. O umalo o sa pati. Ai te le manao e whainga luenga I le sa pati le atua. O lo sa pati na. E ma whainga luenga au I le aso sa, aso ngafua, aso lua, aso lulu, aso tofi asparele. Ai a o mai loa I le ngoto le la I le asparele. E le ma whaina o sa. Tova ai va venga. Pa mai le manager lea. Don't worry about it. I will cover you up. I cover up for you. Ma ai. E o le manager mai le la sa cover up for me. Ia vai leo isina ia whamanyanga. Ia na whainga luenga iala ia wa au tau wa uma neia. A o la al sa pati, la spalele. Wa sau le ia Sheila e take over au I le spalele. Vai whamanyanga le atua. Ia whamai mea Sheila. E le whasiri ngia mai o lo totongi. Vai atu le ai anything will help me. Anything. A whamai mea tala Sheila. E mawalunga lo totongi. O lona lua mawalunga totongi o oe. Really? Wow. Well, fia, for my you're the second high pay. You're after me. So, tova ai va venga le atua. Pa ai sa vali alo le atua. Oa te popole pe sa vali apera amo. Na sa uni apera amo le maa moe. Sa uni le atua la unga luenga. Ia pela o le sefi. Ale ngata nana maila o potu to tonu o le Embassy Hotel lea. Ia no fa ia ma painga luenga fia lava au. Ia e maasani la na walu e taamilo milo. E ai la le fale se fulu lua foloa.
O ta milo milo asa o mau te alu e mata il fale umia lea. E umia ia le fale lea. Ole o se falo loa, ole state building. Peta lai mai lea tua. O te manao ia te oe te alu e nofo. Mu te toni o. Ona o pa asino atu loa ia te oe mea e fai. Yo walo loa apply. Apply ya tasi ale vai aso e kolo mai le manager. Okay, we have a room for you. So I move on a 3rd floor. So te loa la le mea na whaia. Wava ai le pule o le hotel lea, po le project lea, the big building lea. Ia te au. E se ia au o le Polynesian. A Faau'uina le Tuava ai ale la to is Polynesian. Ia, saulo le pule whai mai a te au. Te loa. O te mata I lava oe mau lava. Very beautiful. E wa yo experience. O whai atu loa. I'm a debt collector, and I work for the Hilton Hotel as an auditor and also as a night manager. Ia lela wa avanoa ule po. Au whai mai le tamaitai lea. Since o lea noa o ele au. Lango lea e Faau'uina na le paingaluenga o le po. E ma whaina e sau sosoani a au. O pēatu. Ile a. Ai whai mai le pule lea. As the assistant director of activities. Whoa. I'm already occupied, and here I am. Yo, tote loa la le mea na whai. O walu lo ta talo le atua. Ai wha mai le atua. O le mea tonu ana nau a wina mai ai oe. From California. Ia, o le mea la lea ngā luenga la lea au na whai I to tonu o le cafeteria lea. O le cafeteria. E o mai mai a tangata I foloi fololua. A ai mai I. A asa uma e send mai ai e deliver mai ai ele Malo. Le state. Mea ai o ese o pan ke kele silver pan e mai e me ai ai e tangata uma ia. O tangata uma ia no nofo uma I 2nd floor, 1st floor, all the way to the 12th floor. E se fulu lua floors. O tote loa la mea no o Manu'atele. Wa ai nei la ai le ai se loto e whai. O walu loa kule mai ko whaatu loa. O ba ai wa tolu nei yaso o whainga luenga I fesosoani a auto. Ele whai anto lotu. Ia wha longa mai auto. You listen to me. O le a matatu nei. As long as I live here, work with you guys here, I will say the prayer. We will say grace. Loa mai le mai. Almighty God. Hallelujah. Praise the Lord. I know now why you brought me here. These people don't say grace. But from here forward, we are going to say grace, oh God Almighty. O ngai nala a mata ia whai lotu. Asa umala e tofi e au le toa ina po le loma toa e sawi I le mai e whai le lotu. Ia. Wau ti tilo loa. Wa ai nei la tangata ia. Pa solo lola o mawhau la o ba ai. Ti tilo mai o whapea. Sau lava mai le kona lale. Slow motion lava lau tilo. Whaapea. O ba ai e tangata tawaso. Tangata ngu. Tangata mamai. Tangata wheelchair. Tangata walkers. O lo matutue le se lua ulu. Po a toa le masina le se lua ulu. O ba ai to ainga tangata. There are sick people. Tau mai loa la wa ai le tu lea. Tau te loa. O inan malingi ai loa o loi mata. Malingi au loi mata ma o baba ai. Ma o whaapea. O le misiona la lea. Na au mai ai ia. Ia o wa lofai nei tangata. Ia o Afiafi nei tangata. Ia o sosoani nei tangata. Ia o tango e selu ulu a nei lo matutua. Ia o tango e fofola to vai.
Wa malingi alo I mātou whapea. I'm always almost too late. Ana o stai, tui titi lava ona o whatuai. O la unga luenga la nana whai. O tinau te aloe e selu lato ulu. Whai mānea lato ofu. O te alu whaatau mai se mumu. O ta malo loa tio e ina e fofoe au lato vai. O tau waso o te alu la unga ai. E iai le ase fio mai Yesu pa pupula la I o mata. Iai tina e ngu. E wha ele loa e au whai sign language. Ai, if tong whamatala lava e au. Don't worry, God was open your eyes. God, Jesus, open your eyes. Whapena. Ola unga luenga la misiona. Oh my gosh, ole mea na awina mai au I Leatua. Tote lola le mea le isi mea na uwa aya. O tina to alima lai e dishinga mea ai. E whaile lenga we uma lole lotu ngā solo tu lola lenga e lua. Ola e tina e to alima dishai mea ai. Ova ai la e dispalaiti a mea ai e awaianga ia. Inai to e ina mai tina ia. Tangata uma e ai uu. E ai uu e sanga ave mea ai. E kama I mea ai e ave ai. Ia ngā o ala I le koe o mai. O le kula whonga whai. E kasi lawe le mai. Ova ai. A uma neilan a ai tangata ia. Ona ole il au vaenga ia mea ai e kokoe uma. Ua ka fu e malafa I konga ki pepa ia whaakau whaloloa. Ua sa saa ai. Ngā whiwhila ia awa e koe fufulu uma e koe sau le truck. E au uma kua tray ia. Ala au vaenga la ia pika se lengi tray ma whainga ave lunga. E kua laua mai kau uma ngō mela o tray ia mai mea ai awa for the next day. Wola vaenga ia a mai ki pepa. Sa saa. Ngak sai la ia. Eo uma loa ka ape uma ka ngaka ia. Ngola ia ave lunga. Ole lunga. Pei kula, pei loi kula. Wo mai ka ngaka. Wo mai ai ngol au vaianga ia. Woi lunga. Ia whai ele mea ai. Mea ai ngai ka ngaka ia. O va ai loala ia vai yaso mua vai yaso no la lua kwa ile fea. Whamai lea tua. O tatale whamai lea tua. Oa eke pala ai. That's why I brought you here. Fight for my people. Fight for the mute. Fight for the blind. Fight for the sick. Yeah, o papia wika whenga o a uange a lela ualu e fight ma lau vaenga I lalo. Yeah, next day loa, e ta tau lava ona o tai lea tua. O walu lo I lalo, o whaapea whaakalikali lau vaenga e pe koe whai. Yeah, whai kakalo. Ia wa saulainga e lua. O wa whai mea ai. Wa stitch. Wa ave wa asu mea ai nei. O lono no whai lalo. O latu ai le mic. O ku aku le mic. O whai lau announce. Whai lau whasara launga. O whai atu lea. O tō umanai e tō te whio mai whaalua. Whaatolu. Pe whaafoi. O mai umalawa. Ai whai lo lau announcement la. Ai ki kilo mai uma maka o lau vaianga lai. Wa ke I mai po lame u whai poe au le announcement. Ia le umea le whai lau announcement eva ai la le o mai o ngai kangaka. Ko I inga malo maa ko. Wa koe o mai. Ngā ro o la koe o whai aku. Dish. If not, get out. Yeah. I'm like, no, that's not what we used to do. I said, no, get out. Give me the spoon. The spoon. Okay, come on. Okay, yeah. Come back. If you want some more, come back. You better dish. If not, I'm going to dish you out. You're out. Remember, our assistant director. Yeah, e whai whaaloa wai lo mā kukua. Whai la kau au wa akua le mā whau ken. To te loa la mena whai. Walo whangia o ta ngata umanei. Le ai se mea enko koe. E o ia au te le ai. Ngā ave whaakolu. Ke leo ka ngaka la popo e whaalua whaakolu. You know.
Ave o mai me ai o whapea kalo whai ngai ka ngaka. Pa wa fia tau sanga ngā whai ngai mewa lea au waanga ia. Le whawhangaho ngai ka ngaka. Au mea ai ngā mai malo e free mo ka ngaka uma ia. Le la woiloa kalo whai lea tua. O le mea lea koe kiki lava o whakuai mai. Le lo penga whioki ka ngaka wa ia whalpui pui. Awa kuai mai. You know, malingi aloi mata whapena. Ia wa fia ka ngaka. Fia ka ngaka. I'm telling you. O la Faau'u le series 4. Wa iai po sato isi po kalame lea a le whaatonu o lo muli mai. A lea o le lau po Faau'unga lea o le series 4. O le mea lana whai. Wa lo whangia au. A lofangia lava o e tangata ua kolo mai au o angel ua kaua o le angel. A o mea ai paasa o loko ya. Usta ya o le atua o ke pala ai. Go fight for my people. That's why I brought you all the way from California. O mafau lo le mena ave au fat pui. E se mala o faa valea. Sau tawa na ustai le atua mena whai mai e le atua alue muli a pa. You know, au ke le i alu ai. Ke le lope engi si nana ua whioti a ua tuai ia. A lea, tu sa lava pena mali liuni tangata. A ua tau nuu. Tau nuu le misiona na le atua. Wha mai le atua o le mea tonu a lea. Na o a wina mai oe. Wha asao tangata. Le awaanga e matutua foi lato. Au ai ui mea ai au mea aina mai le state. E mai me ke kele o pai o askulime mai I ka longe ke kele o keke. O kuainga mea ai e mai le state e malo e whawhanga ele ango ngai. Ai pule el awaanga e maami o le anga el awaanga ia. E ngā mea ai. Ave, vai esene maka ngā mea oba aia. Wale sasaangi me ai I ulo pe o ka ko Samoa e ngi me ko sa lisi ulo pe e ave pusa esa al au vaanga ia wa mai ia plastic bag ia mai full less po le target wa sasaai ia nga mai lua yo la ko ia oi lunga ave lunga ai la wai lua twa I made a big change wa lo fangia o le tangata a lofangia o le atua, o stai a lofangia o tangata. A le teimi ana, o laifenga luenga au I le hotel la lea, pulea o le po, koe are taue, are raia I are toraia o le hotel lea. Vai le misiona le atua, le tioa lava, le atua, na ista ya o lo whalonga tai, le alui Arkansas, immediately when he called on me, it was my calling. Ya, to te loa lale mea tangata umane e lelo lotu. O lelo lotu e nei tangata. To te loa la. O walu loa le sparele e le Mike. O whaiatu umane mau tangata. Whaalonga mai o tau. O te wa aia lava yaso sa. E whaitou domino. E whaitou pele, e whaitou suipi, e whaitou bin bag baseball. O te wa ai po ila sitoa nai o le mea lava e tasi. Wha solo a toa ma o tau. Ia lela o whai atu ia te o tau. A wina mai ia o le atua ia te o tau. E wha asau o tau mo Malo Yesu ke wiso. O tae au. O loo sa pati. O le sa pati le atua. Wha loa mai la o tau. O te mana e wala au lia, ma o tau ia, I le whalesa lea. I ride across le cafeteria lea, e ia le whalesa. Ai ngau e lengi loko e whai. O wala au loa, o tai au o sa pati pa ia le atua, o te wala au lia, mai au tau ia. O watu tai au tale iwa, ia la usau e whaita to lotu. Ia, to te loa la. La Faau'u tato. O le Faau'unga mānaia. O le sa pati moa mua lava. O te luato I lalo. Po le la tale iwa. Se mea wa ofo. O ka le kumu o le hao. Langa po walofangia o tangata.
le kumu le palisa o le chapel, right across from the cafeteria. Ua tumu, ua atu tangata watu no foi i le ongato tono le hallway lea. Ua tu tangata i le wall. Ua tumu. Ia al tauta i lola mena whaia. O alua e kale piango. Ia ma whai le pese whaanga. What a fellowship. What a joy divine. Wailoa umai tangata lotu a ken sal pese na. Ia e kale piango. Ia uma kale piango o le songa. Walu launga mai longa pule la. E whapena la. Ia uma le launga. Ia oso le piango. Ko e kale piango. Ia ko e wha le loku. A le loku. O media sa pati na whai au. Na o walu rush lo la ia. E alu across le hall. E koe whai fo i samuisi. Nga o au lava. Whai samuisi, kope mai samuisi ko. Ia o aku ngofo aku uma. Ia ma kofa aku samuisi ia. Ia rana i tina de sosoani ia. Ana o au ana whai to tasi le nenga luenga. O le alu e kare piango. O le alu e kare piango. Alu li pule la unga. Koe alu lalo kare piango. Koe amen, le loku. Koe rush le koe across le hall. E kopenge i samuisi. O le mea la ua tupu. Ua tumu, ua tupu le ngaluenga le atua. Ona o wala au loa lea. I le matou conference. E wala au atu le matou Arkansas conference. E wha mai le tala al Prestena matou conference. Wala au i le Southern conference. E lua conference, o le Arkansas conference, ma le Southern conference, Southern Arkansas conference, o le Southern Arkansas conference la, o la atole o nina territory lea. Ona awina mai loa lea e le conference. Whaife awe to a lua, Pālangi, ma le mea uli, ia whidai uma ia tu a inga lanu nei. Pastor James, o ia le Pālangi whaiwhi au. Pastor John, o ia whaiwhi au mea uli. O le unga la lea o le Series 4. Ua uma nei la, ua au mai whaiwhi au ia e conference, ua tupu le ngā luenga. Ua ola le ngā luenga lea tua. Ia, o le mea la ua tupu. Ua whaamatala mai le whaiwhi au lea mea uli lea John, Pastor John ia au. Whai mai, Crystal, e iai le mafua'aga mai ai oe le atua, o le la mepa le atua, o le lotu le tātou, lotu atofitu, ua pē, se folo lua tausanga, ua pē, ua leto e o, ua tā ape tangata. I o tangata la tuwai na iai aso la, ua to e o whaiwhi au to e ao mai, ua tumu le ngaluenga le atua, ua ola, fo i le ngaluenga le atua, ua umama lama lo leiloa, o le mafua'aga lea na auina mai a'u le atua. Bi ia le atua, papai le atua ia o ngaluenga, o le vaiaso la lea le Series 5, o la whaamatala tu fo i ma share tu ia outou, Manuia more Manuia, more blessings, more whaalinga le atua ia te au. I loo stai, o le whaatinoina le o lona missiona, as a missionary. Ia, o le whaiunga ngā tātou Series 4, toi whaatasi mai po ia mato nei au auna, i le ono le vaiaso le aso lulu, same station, same time, same people, same city. Okay, I love you all. May God bless each one of you. Sincerely. Okay. May God bless you all. Baptai. Thank you.
mole levi anai le na Malo mole inbox mai o information mole e la fotuai lau dua se lau tala taiau mole ia Manuia le po Samoa so i fu me Manuia